Nitwa Esther Fifi Uwizera nje muri wa mwanya w'amakuru abatandukanye abavugwa mu iyobokamana cyangwa mu myemerere. Aya makuru reka tuyahere kuri mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya wasabye president ko insengero zujuje ibisabwa ndetse n'imisigiti zari zarafunzwe zafungurwa. Ibi yabisabiye muri gahunda yo kwegera abaturage yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 16 Werurwe 2025. Inama yabaye ku nshuro ya mbere kuva hatangizwa NST2. Hari mu mwanya abaturage bahawe wo kugeza kuri president ibibazo n'ibyifuzo bityo bakagira uruhare mu bibakorerwa. Ubwo mufti w'u Rwanda yagerwagaho ahawe mikro yasabye ko bagaruka kureba imisigiti n'insengero byafunzwe bitujuje ibisabwa, kuri ubu bikaba byarakosoye byarujuje ibisabwa. Nsoza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'abayoboke b'ayo madini yacu. Turabashimira ku bugenzuzi bwakozwe kandi bugamije inyungu z'abanyarwanda mu nsengero n'imisigiti. Twagira ngo tubabwire yuko ku nama inzego zatugejejeho twagerageje gukora ibishoboka. Hari insengero, hari imisigiti zimaze kuzuza ibisabwa. Twagira ngo tubasabe babandi bazagaruke kudusura vuba, dore nyakubahwa hari n'iminsi mikuru. Ku rwego rw'abayisilamu turi mu gisibo, bantumye ngo mbabwire ngo naburi iminsi isigaye izo nsengero zujuje ibisabwa. Birumvikana ntago twakorera hatujuje amategeko, ariko ahabyujuje badusure baturebere indi minsi isigaye y'igisibo tuyisenge mu misigiti. Hanyuma no ku bandi bayoboke naho hari iminsi mikuru iteganyijwe hano imbere, kuko ndavugira amadini yose ndi mu ihuriro. Hari iminsi mikuru ya hano imbere za Pasika n'ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda, duhora tubasabira ibyiza. Murakoze. Mu nama ngaruka mwaka y'abasilamu yabaye kuri wa 15 Werurwe 2025, mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yatangaje ko imisigiti 329 yafunzwe kubera kutuzuza ibyangombwa, muri yo 178 ngo yamaze kuzuza ibisabwa, ikaba itegereje uburenganzira bwo kongera gukoreshwa baramutse bagarutse kugenzura. Tukiri mu Rwanda kandi Twahirwa Moses ufite inzihanga imideri ya Motions yakinye ku mubyimba ubuyobozi bwa ADPR ya Nyamasheke bwifuje guhagarika ibirori bye bikarangira bidahagaritswe kubera ko babisabye bakerewe. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze Moses ubutumwa atamajije akanya kuko yahise abusiba, yibukije ADPR ko batinze kwandika ibaruwa isaba ibikorwa bye ko byahagarikwa kuko yasohotse ari kubisoza. Ni ibaruwa ADPR Paruwasi ya Tyazo yandikiye ubuyobozi bwa Guest House Limited ikoresha inyubako Twahirwa Moses yamurikiragamo imideri y'isituro kuva ku itariki ya 13 kugera kuri 15 Werurwe 2025. Iyi Guest House aho ikorera bigaragara ko ari ya ADPR, kuko urebye muri iyi baruwa ikivuga nuko ubuyobozi bwa ADPR bwibukije ubuyobozi bwa Guest House Limited ko bagomba guhagarika ibikorwa byo kumurika imyenda ya Motions mu nyubako yabo kuko ibyaberagamo binyuranyije n'imyemerere y'itorero ADPR. Bimwe mu byo batemeraga nk'uko bigaragara muri iyi baruwa ADPR yandikiye abakoresha inyubako ngo harimo gukoresha ibirango by'itorero ibyo bitagenewe. Bavuze ko kandi ibyabereyemo bihungabanya abakristo kandi ko aribo bashinzwe kureberera. Ikindi abamurikaga imideri bakoze ngo nuguhindura icyumba cyamurikirwagamo iyi myenda uko batagisanze kandi nta burenganzira babifitiye. Basabaga rero ko ibirori bihagarikwa bitarenze saa 11 z'umugoroba, mu gihe n'ubundi wari umunsi wa nyuma w'iri murika ryabereye mu karere ka Nyamasheke mbere yuko Turahirwa Moses abikomereza hanze y'u Rwanda. Reka twerekeze muri Nigeria aho hari leta enye zafunze amashuri kubera igisibo cya Mwenzi Ramazani. Minisitiri w'uburezi muri Nigeria witwa Sawayiba Ahmad yanenze icyemezo cya leta enye zo mu majyaruguru y'iki gihugu gufunga amashuri ya leta mu gihe cy'igisibo cya Mwenzi Ramadan. Leta zafunze aya mashuri ni yitwa Bauchi, Katsina, Kebbi ndetse na Kano. Izo leta uko ari enye zashyizeho itegeko ryo gufunga amashuri yose ya leta mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan guhera ku itariki ya 1 Werurwe 2025. Iki gikorwa abanyanigeria benshi bacyamaganiye kure cyane cyane ko akarere k'amajyaruguru ariko gafite umubare munini w'abana benshi batiga mu gihugu. Minisitiri w'uburezi rero Suwaiba Ahmad yamaganye iki cyemezo mu ijambo rye ku wa 3 ya Abuja, aho yavuze ko iki cyemezo nta shingiro gifite ndetse ko nk'ibisanzwe amasomo agomba gukomeza kuko nta handi ku isi amashuri afunze kubera igisibo cy'abayisilamu uretse muri izi leta enye gusa. Twerekeze noneho muri Syria aho abantu barenga 800 baguye mu mirwano yaturutse mu bushyamirane bw'amadini muri iki gihugu.
الآن مدينة حمص تحت سيطرة أبناء حمص. Amakuru aturuka mu kigo gikurikirana intambara muri Syria avuga ko abantu barenga 800 bagwe mu mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye wahoze ari umutegetsi Bashar al-Assad n'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bushya bwa Syria. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Tamen al-Ketan yatangaje ko hamaze kumenyekana abantu 111 bishwe, ariko ngo umubare wa nyawo ushobora kuba uri hejuru cyane. Yatangaje kandi ko ubwicanyi bwibasiriye cyane cyane abo mu bwoko bw'abalawite n'ubwoko bw'abashiya bwahoze buyoboye igihugu mu gihe kirenga imyaka 50 mu gihe Bashar al-Assad yari ari ku butegetsi. Yakomeje avuga ko mu bwicanyi bwakozwe n'abantu bataramenyekana bivuga ko ari abo mu mitwe yitwaje intwaro ishingiye ku nzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi bw'inzibacyuho. Aya makimbirane akomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage cyane cyane abari mu bwoko butandukanye bw'amadini. Imiryango mpuzamahanga irasaba ko hafatwa ingamba zihuse zo kurengera abasivile no kugarura ituze mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ko ubwicanyi bukomeza gukwira. Mu gihe amahanga akomeje kurebera, abaturage ba Syria bakomeje gusaba ubutabera no guharanira amahoro arambye nyuma y'imyaka myinshi y'intambara n'umwiryane ushingiye ku madini. Reka dusoreze kuri inkuru ivuga ko Papa Francis yijihije isabukuru y'imyaka 12 amaze ayobora Kiliziya Gatolika ku isi. Yijihije kuwa kane ku itariki ya 16 Werurwe 2025 yizihiza imyaka 12 amaze atorewe kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ni isabukuru yamusanze mu bihe bikomeye aho yari amaze hafi ukwezi kose arwariye mu bitaro. Papa Francisco yinjiye mu bitaro ku itariki ya 14 Gashyantare aho arwariye mu bitaro bya Gemelli by'i Roma, akaba arwariye mu cyumba kiri kuri etaje ya 10. Nkuko biheruka gutangazwa na Vatikani, ku miterere y'ubuzima bwa Papa batangaje ko ari koroherwa ndetse atarembye cyane nkuko mbere byari bimeze, nubwo nta kimenyetso cyatanzwe cyerekana igihe azakirira. Papa Francisco kuri ubu afite imyaka 88, akaba yarabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika ku itariki ya 13 Werurwe 2013. Vatikani yavuze ko kuba yaragize isabukuru ari mu bitaro ngo byahinduye cyane uburyo Kiliziya Gatolika yizihiza uyu munsi. Kardinali Michel, umuyobozi wa Vatikani uzwiho kuba ari hafi ya Papa cyane, yavuze ko isabukuru ya Papa ari impamvu ikomeye cyane yo gushima Imana no gukomeza gusabira Papa kugira ngo akire vuba. Yitwa George Mario Bergoglio, yavukiye muri Argentine ndetse akaba ari we Papa wa mbere ukomoka muri Amerika wabayeho. Akaba yaratowe kuba Papa afite imyaka 76. Mu myaka irenga 12 amaze muri izi nshingano yabashije kongera kuvugurura ibiro bya Vatikani, yandika inyandiko enye zikomeye z'ishingiro zitandukanye, akora ingendo 47 zo mu mahanga mu bihugu birenga 35. Ikindi kandi muri iyi myaka hemewe abatagatifu barenga 900. Reka nasubikira aha iby'aya makuru, komeza ukurikira ibiganiro bya Radio TV 10 kandi bikuryohere. Nge ndi Esther Fifi Uwizera. Hey, 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 hey.
ushobora byose Mana urabitangaza izina ryawe Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Ni wowe gusa, wowe hallelujah. Asante mama Mungu. Yes. Wana metulisha ndani bwana nokuri. Yes, that's it. Uturisha muwera kumura w'amami wanjye urakomeye. Uturwanira intambara nyinshi tukazimenya zarangiye. Nujurindira ngo dutabaze, udutabara tutaragabaza. Mana we, uranezeza. Uturinda muwera kumura w'amami wanjye urakomeye. Uturwanira intambara nyinshi tukazimenya zarangiye. Nujurindira ngo dutabaze, udutabara tutaragabaza.